Skrivena mesta Paralije. Otkrijte skrivena mesta nedaleko od Paralije, na samo 10 km od popularne plaže, u pravcu Leptokarije, nalazi se zabačena plaža sa kristalno čistom vodom i prirodnim okruženjem. Ova predivna lokacija je savršena za sve one koji žele da pobegnu od gužve i uživaju u miru i tišini. Pogledajte ovaj video i saznajte kako stići do ove skrivene oaze. U opisu možete pronaći koordinate ovog mesta. Ukoliko vam se dopao video, ne zaboravite da lajkujete, komentarišete i zapratite naš kanal za još zanimljivih sadržaja.